Uredba koju sutra donosimo na vladi, a koja je upravo usmerena ka ograničenju trgovinskih marži na 20%, je usmerena ka tome da već od ponedeljka na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji najmanje tih 3000 proizvoda bude sa sniženim cenama. Ovde se ne radi samo o 3000 proizvoda, mi smo već rekli 23 kategorije ili grupe proizvoda, ali u nekim maloprodajnim većim lancima biće to i 10, i 12, i 20.000 proizvoda, tako da ćemo na pravi način ispuniti ono što je predsjednik Vučić i obećao. Intenzivno ćemo svi zajedno raditi i na novom zakonu o trgovini, novom zakonu o zaštitu potrošača, novom zakonu koji sprečava nepoštene trgovinske prakse. Dakle, to je sistemsko rešenje za naš sistem trgovine, dalje podizanje plata, penzija, minimalne zarade. To su sve stvari koje podižu životni standard građana Srbije, ali naravno, kažem, vrednost svakog dinara je važno, tako da ovo sniženje cena će kumulativno, ukupno dovesti do još većeg efekta na budžete građana, što je na kraju krajeva bio i naš cilj. I još jednom, sve što radimo za građane Srbije i u njihovu korist, i to je politika od koje nećemo odustati. Idemo dalje i ono što je važno, da građani Srbije osete konkretnu korist od ovih mera, a koja se upravo odslikava u smanjenju cena proizvoda na rafovima prodavnica.